ผู้ chairman กะโลเมvote เชียร์หุ่นายดดดานตูร์ท้าประกันหันปดขาอารมณ์มุมเลนี่กุมสมทุมเลปรุกชุงมิโซรัมฮี political party ปันหินมินเอ็นกอลตัวอัฐาซองเชียร์จวนทัศลีสมทุมเลปันหิจูนท้าจังกันเชียร์จวนทัศลีสมทุมเลปรุกเวลนิตากันรามินาเลงไอโลมาโซนตั้มตักมินเทนะทิลชตั้มตักันดินะอารมณ์มุมกันตีอินอันจุงอาโปลมถูกันสวยมิโซรัมประเทศคอนเกรสคอมมิตี้และมิโซ National Front 10 ให้ฉันหิมินโลรวยตานี่เฮกันเบียลตัว MLA ซอมตะกันซิงอาโอมานี่เฮียนคุมสมชุงโดนมินเบียลตาท้าซาสมเลปเรียดบอร์เวลมินเอ็นคอลตัว is always true ฮีจูนี่สังทุมจรุกเลสมงาบอร์เวลนี่สังทุมจรุกเตปกันติดเฮียงเฮมิชุงเฮียนนาชัตักตะกะทกอันนาโตโตเตปอัตตะกะเขตูกันนี่เบียลตัว MLA ซอมตักเลจักตักกันนี่อารมณ์มุมเลนี่เฮงสุรการที่เฮียนินนานทอชุงเฮียนมิโซรัมสุรการปุยซาเตอินเดียสุรการปุยซามังเตนนานทกะมาโซนนากันทอเฮียนมิมัลปุยซาจังทอตูร์จุนิเซเกนี่ยังดวงตานชวนฮันติงอัมเชียนิลวะอเมริกาสุรการปุยซามังนาทออันนี้ทินวังเฮียน ZPM ฮิกันโลสุรการเวนิชวนมีปุยเตปุยนาซาร์อะไรปะเทียนมัลสมนัดงกันเราสุรการเวลวันนี้ชวนแห่งสุรการปุยสาเตมังเฮียนสุรการทัชักนะฮีชอบตะกินกันมังเวทยังตีกันเบสยาจู่จันนาเฮียนหวยเส้นตะกินมากระดินงำชันโปอันนี้สุรการจักกันตีเตตีนมิมาลาโปมิมัลจักกันตีเตอาชีฟมินิสเตอร์เนียโมMLA กันเนียโมแห่งที่เฮียนินสุรการทานมังเทียมันนี่สุรการปุยสานละช่วงเทียมาจุดยังอันนี้ง่ายชวน I always true มีปุยที่เฮียนินอินMLA ตุระมินทั้งที่มินคงอายา involve มินเป็นนี่งัดชวนเทตบกันชวงจูสุรการทัดจักนาจูกันมังเทียมเวมีลินกันริงเทตบกันชวงCentral สุรการอันนี้โมจะมีปนมาจนอาจารย์ชวน corporate house ช่างครั้งอาเตcorporate social responsibility อันที่อภัยสตัมนาลักชัวกงอาเตปอฮิอันจังไกเวทเฮกันเบสเซวังอินจันนินาฮิอันอินมากรอนดิ้งเวงมอันนี้จุดที่รัวชวน candidate ชัดตักกันเนกันสวยตรงขันมีมัลตักปัวกับเมลเรียเลกอูเตอันนี้พอฮิจุดที่ยังบกมีทราชวนยังที่กริงเตลบกันนี่จันนินาฮิอันกันสวยดูชูอปันหินาชวนไอรูกดาวจุงจางนี่อามาพุเกลเลียนฟัมตาขานสวยนุลาเลตังวาลีอันเจสวลายมุขเฮรโลไม่ละนุลาปุมาอลังชวกทีนันยาติยังฮิอันมิโซรามาฮิอัน politics กันกัลปุยดานาเตรัมโรเรลนักันกัลปุยดานาเตฮิอันมีฮิอันไอรูไลมุโลไม่ละขอยายมฮิอันอลังชวกฟวนี่จุดยังหุ่นเรตักกันโลกัลตัววางชวน ZPM ชวนตีโตปัดวะชุมีตูร์ชวนเทโตปัจชัวเกยโปฮีมิมัลตะกินเกยรุลวังตีงามารอนดิ้งชัวกันนี่ไอรูคีกันโดโดนันไอชวนมานี่เฮียนตีตักตักน่าอมังอายะอติระจังอาสาบจังอาคอมมิตเมนต์ทันทีทุกลูกน่าเฟลตักเนน่าหัวเส้นตักกันตีเหล่าชวนกันรำโรเรลน่าโดการคิลโตตูเตเลออฟฟิเซอร์เตแทงปอยนันยังอากูทันละมาจัลลังตักตักเตรำรวยตุเลตโลมง่ายพอละพอมิลังสารเดอุทิยวินกันรำฮีอันนั้นเองกอลตานียอเมริกาอินเดียรามาเอรุคลัวร์นั่งสิงกันเตลมีววังเฮียนขอยามเฮียนเสียมชัดชูง่ายยังมุเลติฮีก็มีมัลง่ายดานันยมีส่งกันเสียมชัดเทลวันนี้พอยน์มานีเจ้าตัลฮีฟิลิมิลาจุดยังตัวชวนจันนินาเฮียนมีปุยเตนินเมเลตุรามินทั้งทิ้งกันอีชวนก็เอรุลวังตีมันจานะวาลูปกาวน์สิลเตมากันอินเทียมตัวอังคารมีปุยมากันพวงนนเลดัวข้ากันอินเทียมนะคะอโมยาเลวอดจนนานนิลวินอติระจังกทิลตุมเลกันชุ่มกว่ากันอินเอ็นคอลนั่นแหละกันอินซิรตีร์นั่นเตโซมินตีเงยตุมิน politics ก็เคลมาเฮียนชุ่มกว่าอินจุดทุกลูกนั่นจุกันเราเสียมตัว
chu wang te chuan zanina hian huai sen takin heng thu te hi kan han soi ngam ani adon le kan soi du chu zirna war chung chang ania zirna in siam that hi Mizoram hian amamoa amai ro chu kan veizau hlei thei talawa eyes always to be ka hian han en taila dunin huna hian sarkar statistics alan danin primary school be ka dorbi veng thara zirlai som ni le pakhat kanana som sari le panga din thara som kuwa tuikwal primary school wana som ni le paruk primary school 3 azirlai som le pariat zo nuai vai vakona som thum school thren khate chu Mizorama zirlai anga pol takte pon ni mai ome am tin heba ka hian mai sa somnga le parukanom boka a bel khomero chu zani somli le pakua ni ai zola veng lian tak tak khom na kan sarkar sikula primary zirlai kan dalu chu zani somli le pakua ni hewang hian kan zirna in te thuam thaila siam thaila hei hi mir theite ta na thadon ani Mizoram re theina bel cha tu chu kan zirna in hi ania heng kan soi hian sarkar zirtir tu te hi ke chon karing to ka train teacher an ni en kolila thei top chua puila MLA in veibera ne se chutianga kan thuam tha ani nga chuan zirlai zani somli le pakwa hi zanga kan santir ani chuan chung ko zangai nan chordon ti na nia MPF in thanpuan nuwa awa chu thei tolwen ti wangin ma kan la thei top chuin in zong zunga kan lut kim deuh tho ka in nga ya chunga chuan veng mong lama te alu lama te poni thowe mir theile har sa tak tak te kan muwa zona ka zot kher thin ani ka pi ka puin fa te khoi sikulang en lutir thin ka tia atam zo kina min chan na chu private English medium school ani zelani zalis no pang zani somni le pakua ti lo hi chu khanga te khanan luti na nia patling in nileng in na thoka a lo tam hlei thei lo wa amai ro chu an fa te sikul fia an tho chu kha akal ta zelani sarkar sikul hirin tlakin le mi na kan lu du tur khopa kan chei tha theyan ni nga chuan ma kan son ani chuan zirna mai ni lovin re theite dom kan na man ro ni don tuition fee sang khatani chuan fa pathum nei tan chuan sang thum chumi om sia chu thlasoma chuan sing thum ani don ani kumnga chunga nuai ni a kumnga chunga sing ni le sanga kan sempo kan lom te lul nen re theite tan heng sikul thei kan siam tha ni nga chuan thlasom chungin cheng sing thum kan hum sak don chu kumnga nilowin thlasom ani thlasom pani pola nilowani chuta chuan free textbook zirlai bu thlonin uniform thlonin free uniform midday meal so chun tifina poisa kan pek thin kha alangai lo zuya tin engeni free textbook free uniform ani baka free tuition fee kha lo bukani hetiang tur hian he biala hian min thang tling veni chuan sikul zonga voi khata kan tinghal theilawang amai ro chu sikul thanbi ka tangtani la mipuina anrin tok tur zirna in hi siam tha theila high school te higher secondary school te chu ka soidon lawa amai ro chu elementary stage a hian a bikin primary school le middle school hi siam tha turin min thang tling veni chon thei top ka chu adona chu chuan re thei na hit nasa takina chok jang khai theyang ti kan be sei tlatani adon le chuan me che choi kan na chung chang ania in tin kan fanga chu taka mu chu nu in om ezon du si ezon dan thresi lawani kati ti pui thina Mizoram chon kan ezon nei jing dar ku athana tlai dar nga ban de uzelani chang chenuan ya in en ko langaya afate sikul banga don so nangaya tin ronga bol ngai boxia chung te tan chon eng ezon na kan nei theyang ti hin na sa takin ka ngai tu ani tin kan chiar ve kan zir ve enge mo chu kan ti theyang mole ti hi karil ruwa oma chuwang chuan he biala hian kan tling venga tani chuan abigin nu in omina ku them thiam na emo thil dang skill development manga ama in chung atang ein pen chungai lo en zon theina tur kan zon ngai chung kwa zong zong kan ti theilong ama ro chu khoya ma chuan multran na chu o mangai ani hei hi eyes always to biala hian kalpui kan tum do nani tin tarle upa te ngai sakan ngaya tarle upa zo khi tun mang khalo ni to mi lo kanin len po huat to lawa ina tar upa heta hian khohar takina oma thren oma le kom chaka om le
chung ho tan chuan upapol in thei kan emele pon thatak tak sak saka heng te kan thuam thang an income hlimna tur tu nai thazok hian siam sak kan duwa thalai te khovel kan ti rual hian tarle upa te zok te khovel hi kan din sak te langai ani hemi tan hian ZPM chuan kan policy khan kan ziak to kan election manifesto apo alanga Mizoram Central Sarkarin apek baga hian Mizoram Sarkarin tar upa te chom dolna ta hian tan hian cheng sang khatin kan ti pungdon ani ti hi kan ziak tel to ani adon le chuan thalai te ezon na nia lekha thiam te ezon na chu soingai lovin awm sa amai ro chu lekha thiam lo zok mi zong zong in kan thiam si lo engtin nge e kan zon thiang sarkara kan in thun seng lo chuwang chuanin engtina motal chuan skill development hi tun aina sa kalpui angai ani lekha thiam lo zok te ezon na hi hei aina sa zoka kalpui thei hi cha kom khom mai kan chiara skill india hnuai te na lo om nuala amai ro chu Mizoram kan kalpui thei kan ban pha ka om kan lati si lo te atam tin Mizoram sarkar point tuna hian less than hnuai ate tin nge ni UDNPN hnuai NULM ti te le thil dang enge mo za thi ma chop ania heng te kalpui mek pone heng te hi thuam chak zokin he biala hian trangkai zokalak lu theini se adu om hle ani soi tura tam khopa amai ro chukan soi vek seng don lova rui hlo chung chang hi kan soi le teng Mizoram kan har san lian tak chu rui hlo ani chung kwa ati buaina sa mi na kan lu ta chung ko tam tak chu an ru mani mani deu ka len na pakhata chuan hemi veng nge ya hian nu pakhatina soya tu nge cheng chu engzan nge ni tia ke le ka fa pa ni ya ka dia ko ngai fa pa ka tia atun lai ve a alo ho hun tur ka khelo wa thin nge damina ho don ka khelo wa uri hlo hian min ti mang ang tak zetani tia chutiang mi chu he biala he venga he khua he rama hian an tam hle ani rui hlo ya lo lu na sadak taka barmarama buaya sipainan veng to boxi lo nen tuna hian kum sang ni som ni le pani chungam Mizoram heroine number 4 an manza chu a belcom in the frontier dispatch an chinbuina chuadan chuan heroine keji somri le pathum point pakhatani ka soi fowa kha chu man ani man lo engzan nge niang kan thalai te thisen jun zama hen engzan ngen vi luang chu thapui tho do ngai tunan ang lek hi chu kan do tur ani lo Mizoram mi rui hlo tua len da kan chu reng tur ani lo enge moti angai ani chu wang chuan kalphung thar angai mi pui sarkar kan din ang kan tia kan tirem hal ve kan tilo amai ro chu heti lo dewa zalen lo da kan siam angai tuikol south khotlang in man lak chuan an veng chu thiang hlim thei chu te ni chuan police tha chakna in exercise tha chakna in tlom ngai pol tenen aram puma hian alu beratanga ti tak na political will nen herui lo ikan do lo chuan chung ko tam takan room chuwang chuan Mizoram hian ZPM sarkar ni chuan thapui thoin rui lo kan do don ti zanna kan puang du ani sports sun chang hi soi tur tama in fiam na hi in ti hlim na lek ni to lawin tu na chon ezon na professional ni to professional enge mo za dan chuak to ani heng te tan hian hemi konga hian kong in kong mu the ania kan keima chuanin thil khatam lo mai la kan khriat ve zong te ania wangin ti thei enge mo za thi chu omang vairam lam te po kan bia an phur khopa kan tling ve ani ngai chuanin thil ti tur hi om nualin ka khria tin Mizoram State Sports Council na Mizoram State Incentive Cash Awata apai ta engeni power lifting te ushu te kickboxing te arm wrestling te le chi rang sport discipline som te incentive cash award hi tuna hian ZPM sarkar ani chuan kan pele don ani ti mani khang kam puang to ani soi tu tam ta kom politics a pathian ram thleng ro se ti hi ram ro rel na pathian ram thleng ro se ti hian kan ti to pange hei ZPM chuan kan du hei kan tlang au puyani Mizoram hian kan ram ro rel na hian takin pathian ram thleng se chumi niu tu chuan mani in hlan ngamila mi zong kan dik theilo ani pon mani tal hi dikila ti chuan chumi mang chuan Mizoram hi asiam that theang bial hi asiam that theang mani atangin bul thanila pathian du dana theitop chu hi tumila chu tiang tu chuan herama hian Christian lang deu thom na rama hian pathian rami atakin thleng se
politics mi in suale mo khel thiang lowe mo achunga luverem chang lowe mo angin an mulawanga chu siam than na chu abul than turle amor bok turin Mizoram People's Movement kanon in pea kan duanga kan soyang le kan in tiamang te thiltam ta kan in tiam lo kei phei chon engma kala in tiam lo ni he kan campaign chung zong hian kan in tiamang le kan soyang kan nile lo ni chuan kumnga hnuwa eyes always to mi puita hian min paile mai don nia ti ngamin pathian rin chanin in ma karon ding chua kani kalome letuna chun MNF candidate so mila Chairman MPF is always true constituency forum ruai tu te MLA candidate zaom tak te party sang sang ramle namtana thopui te is always true mi pui te am sain chi bai ka buk chewa zanina MLA election sang hi le som hi le pathum in bo sainatan MPF ruai tu ten common platform an bot sai hi lom om katitak zet ani kan sia the wangin is always true hi kum sang ni le pariat dilim te sonatang khanin veng paru tuikwal south tuikwal north din thar dor pui veng thar vai kon le kanan te huama he venga he biela salian kania kan tin phun te po ka the chiang khatin kain sia pathian le mi pui te du sakna changin kum sang ni le som le pathum le som le pariat khan khan kin kaloni to a bial ka en kol chungin opposition MLA angte ruling minister angten bial kalau en kol to a heng ka en kol chung zonga mi puite min du sakna te min troi om na te bial chung masonan ha tho rang rang kan nei ko ate in mi du sakna le troi om na te lom thu kan soi masa ani chuti rual chuan he bial ka en kol chung hianin mi puite be sei ka phak lawang ti ka in ringa in mi hriat thiam na le ngai dam na kan dil masa ani chuti ang chuanin he bial masona turte kan ram masona turte kan ram kan nam kan sa khuwa a him theina turten assembly house ate India ram chung le rampo na te Mizoram chung ate theitop choin ma kan lo la ve to thina chuti ang chuanin is always true bial ina masona anei te keima tho chua lam ni lovin bial mu puiten na tho kor min hak tir na le kan in troi om tlan na wanga voini kheng thei hi kan ni tun din huna hian is always true bial a hian voters sing hi le sang hi le zasari somriat le panga zet mai kan oma chuta chon mi pa voters sing khat le zali le somko le panga kan oma me si voter si kan tam deu hreta sing khat le sang hi le zan hi le somkwa kan ombok ani chuni ang chuanin pathian le mi puite du sakna changin kum sang hi le som le pariat atang khanin minister din munte kan han lua minister of state atangin cabinet minister te tun din huna kan lo thleng theita ani bial chung masona tam tak kan han thoka amaro chu ti tur tam tak ma chopte ma bak te kan neya keima hun ton le ka ton thria ta tanga kan ngai tu chuanin he bial hian enge mo amamo berle ti zona ka ngai tu na om fo chu he bial hian bial tu ruling minister nge kan mo le do na ni hi ti kha ka ngai tu na chuan oma MLA opposition MLA ni chunga bialen kol har sajiate kan thria chu wang chuan senior cabinet minister in hebial hi hanen kol zel se chuanin na sazokin ma kan son zelang ti te po karingin ka be se ni chungang hlotin na rang rang chang tur chuanin khotlang hruai tu te nen tho ho na tha kan nei apoimo tak zeta voini a hian bial chunga hian veng paruk omzinga MNF local council te an tambera congress party nan dota ZPM kan nei le boka chung te ne na mason an ha tho tur kan ma chopte tam tak om line van nei thak tak main Aizawl municipal council corporation a kan deputy mayor ni mai tur din huna ding mek te an la om le zela
tin chu mai ala nilova ward councillor ward somle pathumna pulal fakzula chen kol kan la nei zelani he bial hian maso na tam tak kan nei kara hianin kan soilan du chu Mizoram veng dang le khuatena an nei velo Lok Sabha MP pusila rosanga kan la nei le zel te po hi maso na kan nei na bulle kan tran rual na hian he bial hian maso na a thlen nge yang ti karingani pathian le mi puite khongoi na zara MLA kani chungin Aizol West huam chunga hian na kan thok ve viewing ka ria ni china ka ma mi na soita kang khan mi puite na MLA kan te na chu mason na eng angin nge an tho ani ti hi kan te na ni phone ni chuta chon mason na kan tho da na khan lung oi ve mai ni khan ka ria chu wang chon mi po kha ron fak viawa chu wang chuanin khang ang zong zong thok chun som zel tur khan voini hian ruam han na kan siama kumnga kalta din hunte kan ram din hunte kan sa kho din hunte kan nam din munte kan thlir lo thelo ni chuti lai chuanin kan bial chunga vaivakona hianin vaivakon tu bazar bungkon road adin hun kan revek mai voinia chuanin rigid pavement le seal coat black topping in kan han titlang tarua mai te po hi masona na tho langsar zuala nia tin vaivakon zone huai tanga chol mun road rigid pavement te tin vaivakon thlan muala tanga ti theipo kan in ngai vaklo amar chu hlotlin na pathian mal somna tanga kan don National Highway 54 po thak na kong kan han siam te tin retaining wall helai sap tui khurbula khianin vaivakon le dor puiveng thar in rina lai khianin har satak mai auma chulai chon voinia chuanin kilai te po kan lo ti zau theita ani tin 7 day tlang lama road widening engmozat kan han neya chon pui atanga pu lal zidinga in kar motora kalpo thei turin tun din phuna chon kan lo siam tlang theita ani tin vaivakon dam veng ten motor lu hlan an ha lel em leimina wanga har sana na men lo an to chu voinia chuanin kong pui alo tlang ta RCC bridge kan la kan siam zawa tin rigid pavement din kan lo titlang ta bol hlote gas sem na turin mun ma thazok bua sai chho zel alo ni ta ani tin sirna chungchanga hianin helaya vaivakon high school kan neya chuta chuanin kan high school te sarkarin alamai theilowa chutiang angbok chuanin tuikwal south lama high school kan nei boka chungte chu voinia chuan sarkarin alo le felta mi puite phurrit chok jang khai alo ni ta ni chu maila ni lova vaivakon high school building sak that mek ni in tuikwal north middle school building te po sak that na tho mek ani bokani chutiang chuanin kan thang loka khon chin lung SSA Academy building te kan lo ti thata voinia chon zirlai no panga berte zinga kan lo chua theita ani veng chung pasona chi thrang kan nei te kan tar lang kim vek seng lawang chung zinga langsar zual tlem te han tar lan le kan du chu kana na tanga din thar pan pheina kong engtiga taktlangang motia kan lo thlir thin chu voinia chon rigid pavement mai baka black topping in nuam takin New Capital Complex office kan lo dor theita ani tin chon puine na kan kalpona kong kanan south kanan atanga RK ro ta tlan phein tuna chon rigid pavement pe fel alo ni ta kanan vengina an ngoi khuanga market an lo nei tha ani tin chu mai chu la ni lo renovation and improvement of kanan community hall kan nei ta carpet thatak pha fel ni in thalai ten in fiam na hun ma tha an lo nei thei tabok ani chutiang ang chuanin veng thang MHCP building te sak thata siam thata chei that na te kan han thok boka tin dor pui veng thara hianin kan tum angin vaivakon atanga chua chawin dor pui veng thar zar ko chuak chawin rigid pavement kan nei boka chutiang ang chuanin dor pui veng thar thlan mol chuk thla rigid pavement kan nei taboka dor pui veng thar uaime hall te chei that ni in badminton carpet pha aloni tani tin din thar venga ai chinga ro le hi phe ro ta black topping ti fel aloni ta
tu na hian that ling road kan ti din thar chuan hnuaia sawnin Ebenezer Hospital siak eng driving school pan thlak na thei turin kar le loka hian kan hongdon ani din thara hian in on road smart parking kam futsal ground smart city in hnuaia futsal ground mai pelama parking motor zachuang len theina tur kor kap son kan siam meka tuna son tho mup ani bokani tin zirna chungchanga extension of Garigan school din thar kan tia Garigan school la sonin kumsang hile somle pako khan zirlai panga an oma tuna chuana school building te chei thain zirtir tu mithiam jok te veng danga mi te som khomin le a theiang anga sarkar ma kan lak nuwa chuan zirlai zale somle pariat zet mai an lo nei theita a so sikula sonin tuna hian English medium Hindi medium le Mizo medium in kan faten lekha an lo zir theita ani tin zoram khovelina an nei velo mini theater din thara son a NPR department chuan a safela mani loka kan hong ani kha chutiang ang chuan NGO te hena MHC building te sak that sak ania thlan muala kan huang son pedestrian footpath thatak mai AMC te UDNPA te nen tangtlangi kan lo nei theita ani chutiang ang chuan in tuikwal not lam han thir le thok ila kan thalai te nan ngoi artificial turf futsal ground tuikwal not a son kan lo nei ta tin ACBek in pan chona turin amun mathatak mai kan lo la nei felta kong tha kan lo nei theta boka chutiang chon multi utility kam community center at tuikwal not NEC project ami ania tuna sona sakna an tran mega bazar an siamanga chuta chon community center an siam don bok ani in kan sarkar chungin van nei thak tangin suak puyamuala gas kan sem theita hlawa ami puiten an be sei phak hau lo le an rin lo deu main hetiang ang mal somna kan handong thei hi kan van nei po kan interview ani chutiang ang chuanin tuikwal not community hall a carpet badminton kan thalai ten fiam na tur mun ma kan buat saya hall te chei tha in waime committee room thatak mai kan lo nei theita a MHP tenen tho ho na thatak mai kan nei boka MUP tenen chutiang ang zel chuanin an ni po an mamo ang zelin an hun mate tuna chuan alo nuam ta viau ani tin tuikwal south lam han hoita ila tuna hianin din tharatanga tennis court kal chhona turin kan mule kan thiat ang son kan lo siam thata boka kong te kan lo lai zau ta a tuna hianin kong po alo niam ta tin chu maila ni lova junction improvement tennis court chhuwa chhona a sonin zau nuam takin kong ul taka kha siam that alo ni tabokani tin tuikwal sauta hianin mini sports complex te saturin kan in ruam hana si tuikhur kong te tin kan uai me hola badminton carpet te MHP building thar thatak mai kan sa in thanzo vele hon kan tum heng he ani chutiang te chu nia din tuikwal thlan mola pedestrian footpath thatak mai voine chon kan lo nei ta ni ma chop hi toite kan soidu chu saski atang sangson kan hu vek to woko darpo kan hu vek to basketball ko din thar monga son kan sa a tin kanana funeral hall kam parking an thlan muala son kan sadona tin dor pui veng thar pan chuai me multi purpose building thlan muala khon kan sadon boka tin tuikwal south a mini sports complex saturin tuna hian woko dar kan nei fel to ani tin chu mai le lo dor pui veng thar pasor quarter chaka khianin ko than ten ram in pe kang in footpath kan siam meka kong atizau nu manga ave vak ta tan po ol sam na min thendon ani chutiang ang chuan ni suak puya muala tanga chuk thazel in tuikwal not field thengin motor lu theina tu ruam manna kalpui ania second phase tuna hen kalpui mek ani tin ginamual lama black topping kan tile dona ginamual so sarkar ma sa tanga rigid pavement kha tunai kan chun zom le dona tin char number atanga ron chho khatla lama ron chho he ta PPC muana in ron chhuwa chho na tuikwal south so black topping turin tuna hian sangson kan nei fel to bok ani chutiang ang chuan tuikwal not lamat black topping model road ti turin rom hanna kan siam fel to
hey mai hi lan nilo upgradation and improvement of drainage system and providing RCC cover for public transport utility at Vivacon tun din hunayan hey a concept paper ania an boy pui meka hey hi Ebenezer atanga helai joint way field ron chhuat chawa motor ron lu chho thena tu ani chutiang ang chuanin storm water channel in the area of Mizoram new capital complex khatla tuikwal din thar for prevention of soil erosion and flood control cheng nuai zaria som sarle pangaman zet chu kumsang hile som hile pakhat akhanin NEC a thelu ania Mizoram sarkar in priority apeya tuna hian sanction hun ngakin boy pui mek ani bokani tin tuikwal indoor stadium a PMJVK nuai tangin crore som le paruk mandon indoor stadium sak thaturin DPR akal meka hun reilo te hian andon sathadon ani tin zirna konga ma kan son theinan kan khotlang thoi to ten thei top chom malak ania government Aizawl West College su nak accreditations hianin ati thaber te zingami kan lo ni ta ani chutiang ang chuanin pason na chi rang kan han tho te mutur ta zela chungang zong thok tur chuanin he bial mi puite hianin enge kan momo tunge kan momo bial chung mi kan lungai nia min trom puitu kan lim nia kan lim na min trom puitu hi kan vui ngam na MLA kan momo chu wang chuanin khongai takin kan ma chop rang ti lo ting turin Aizawl West tu mi puite in mi khongai na le du sakna karon ngen non le du chewa khongai takin ka chin chiana arsia mi lo vote turin kan som acheu kalome